Mugubwe neza rero mugire impagarike n'ubugingo abakunzi b'Intare Official, naje ni Clever Bemba ndabakunda kandi mbifuriza ibyiza. Ni kuri iki gitondo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, hariho benshi aba ari umunsi mukuru w'abatagatifu bose. Abatagatifu bose aho bari Imana ibaha umugisha, ariko tunakomeza kwihanganisha umuryango wa Kiliziya Gatolika muri Diocese ya Goma wabuze Mzee Monseigneur Évêque Faustin Ngabo wavuye mu buzima, Imana ikaba yamuhamagaye aguye hariya muri Hôpital ya Charité Maternelle hano mu mujyi wa Goma. Uno munsi akaba ariwo n'umunsi wo kumuherekeza. Ndamya nashidikanya ko abo ku Ntare Official n'ubundi bakurikirana Intare Official ko muri buze kubikurikirana uko biraza kugenda kose ku Intare Official, kuko turaba duhari twahateye amatako. Ariko muri iki gitondo mbere yuko wenda tujya mu bijyanye no guherekeza Mzee Monseigneur Episcope n'umwepiskopi Emerite Faustin Ngabo wavuye mu buzima, hari byinshi yagiye akora wabonaga ko byarengeraga uburenganzira bwa muntu. Nge ngahamya nkanavuga ati uriya yakagombye kujya mu batagatifu nubwo atari njye ubashyiramo, ariko akoze ibintu byiza byinshi. Turaje rero kugira ngo tubabwire amakuru aramutse muri iki gitondo muri teritwari ya Masisi, teritwari ya Rucuro, teritwari ya Warikare, teritwari ya Kabare, teritwari ya Rubero, teritwari ya Uvira, teritwari ya Fizi, teritwari ya Minembwe. Ariko turaza tugere hariya muri Rubero hafi kuri Lac Edouard, naho hari ibihavugwa. Tuze ku Barundi bakomeje kwiramanta n'ibihano bakomeje guhabwa, ndetse n'abari basigaye hejuru muri bya bice bigera muri 70 bari bashyizemo ibirindiro, ubona ko bakomeje gucika intege. Alliance Fleuve Congo 23 MRDP twirwaneho nayo ikomeje umugambi wo kubohora abakongomani no kubohora Kongo mu buryo navuga mu buryo bwuzuye. Ano makuru reka nyanyuremo nyahereye muri teritwari ya Masisi mu bice bigiye bitandukanye. Hano muri teritwari ya Masisi rero imirwano itaremereye yabereye mu bice n'ubundi byo muri Bashari Mokoto, aho abarwanyi batatu babashije kuburira ubuzima hafi ya Hembe. Abari muri Nyatura abazungu bari bari kumwe n'uwitwa Kayembe, rero bamwita ngo yise ngo ni Kayembe, ariko bari bawohereje ngo baze kuzanira amasasu uwitwa Mugisha. Fosi za Mugisha zirishaka kugira ngo zize kugaba ibitero hariya hafi ya Zabibwe, baza kugwa muri ambushi y'Intare za Sarambwe zirabasekura. Hariya hafi ya za Rukweti naho habereye imirwano, bamwe bakavuga ko ari abarwanyi bo muri APSLS basubiranyemo n'abarwanyi bo kwa Kagiri. Umurwanyi umwe wo muri APSLS ni waje kuboneka ko yapfuye, abandi 6 barakomereka. Ariko ikintu kibabaje nuko barwanya mama 23, ariko bamara gukomereka bakajya kwivuriza muri eneo za mama 23, babajyanye Nyabyondo, abandi baza kubona transfer yo kubajyana Masisi centre. Ibyo ni ibice bikontororwa na mama 23. Mama 23 igakoresha ubumuntu ubundi ikanabagemurira ikabereka ko kuko tofauti katikati ya Wazalendo na M23. Indi mirwano n'ubundi yabereye ahantu bita Kinyumba, aho hari imitego yatezwe na mama 23 hafi ya za Kinyumba. Intare za Sarambwe zikubita zitababarira abarwanyi bo muri APSLS 4 nabo babasha kuhagwa. Urukumva ko abarwanyi bo muri APSLS ntabwo babashije kugira umutekano, ubona ko Intare za Sarambwe zakomeza kubakoramo umuganda. Abo muri Uhuru Mai Mai Uhuru
nabo batatu baje gufatwa amatekwa hari hejuru mu misozi uri kuva za Mingazi, ni imisozi hejuru bita za Macumbi, ahari edikota za Colonel Sadiki. Babashijwe gufatwa matekwa, ariko bireguye bavuga yuko bari muri patrouille. Urumva ko ahangaha ni muri Masisi na muri Masisi na Walikale, ariho ubona ko ari nari ku nkengero n'undi za Masisi na Walikale mpeti. Aha ni Burayi Katobi naho habereye ibintu bidasanzwe, kuko hari akadifensi kari kwe nitwa Kakule Mumbele Jackson kabashije kuraswa n'intare za Sarambwe. Bavuga ko kari karimo mayimayi ziyoborwa nizo kwa General Mayani, kuko bari ndumva bari abakakule bakambale. Abo ngabo ayo ni amazina y'abandandi. Nako katwitswe na mama 23, ndetse mama 23 yahafatira n'imbunda zigeze nko muri 9. Imbunda nini bahafatiye uretse ama AK-47, iyindi ngo n'imbunda izwi ku izina rya Silfroding. Abantu bazi Silfroding babaye abasoja, babaye abasirikari, bari buze kutubwira Silfroding ni imbunda imeze ute muri komenti zanyu. Muraza kutubwira iriya mbunda Silfroding ngo ni imbunda imeze ute muri teritwari ya Rucuro. Ibintu no bikomeje kuba nabi, ni muri sheferi ya Bwito no muri sheferi ya Bwisha, muri groupement ya ni muri groupement ya Bukombo, muri Bwito no muri groupement ya Gihondo. Abo muri Semuse, muri Bukombo na Gihondo, abo muri Semuse Nyatura bari kumwe na FDLR no bakubishwe incuro na mama 23 mu bucafu ya Gihondo hafi yo kuri Monisco. Abandi abo bita Kinyatsi, Musheberi, intare za Sarambwe zayinjiyemo, ndetse ziza gufata umwe mu ba majoro, ni babandi babyigize bo muri Semuse Nyatura, ndetse n'indake aho bihishaga haratwikwa. Ubu ngo barafite strategy yo kwihisha mu nsina, noneho bagacukura munsi y'insina ahantu hameze nk'inzina cyangwa impogo, akaba arimo bigira. Ukumva ko aramaze kuba utuzizi. Intare za Sarambwe zabashije kubashamburiya, n'abakomeretse n'abafashwe, ndetse harimo n'umwe mu bigize abamajoro. Muri Kabare, ni muri Kabare, ahangaha ni Ruhihi. Amakuru avuga ko kariyeri yamaze gufungurwa n'intare za Sarambwe, bavuga ko abari bafitemo amaproje n'ubundi bashobora gukomeza amaproje yabo. Ikaba ari ibintu byashyizwe ku mugaragaro, arariho ubona ko intare za Sarambwe n'ubundi zabitangaje zirabivuga. Wazalendo bakavuga ko mu gihe Ruhihi, kuko Ruhihi reka masobanurire, 70% y'abari bagize Ruhihi ni Wazalendo na FDLR. Kumva ni imvange. Imiryango yo muri FDLR yose yaraje kwinstara hariya Ruhihi, anaribo bategaga abantu bakica abantu bagatwika n'abandi babaziza ngo baravuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko ari politike ya FDLR yari iri hariya Ruhihi kugira ngo bakomeze kwica abantu. Ayo makosa yose ase naho yabarwa ku ntare za Sarambwe cyangwa kuri Alliance Fleuve Congo 23. Ruhihi rero activite zisa naho zatangiye, nubwo bitari byakomera cyane. Ubona ko iriya kariyeri irimo akantu bita zahabu ko yatangiye. Ubona ko n'ubundi ari ibintu byashimishije abatari bake banishimira uburyo mama 23 ikomeje kubigendamo neza. Hano hari amakuru y'ikinyoma
avuga bamwe abantu muza kuyabona kuri social media, mumenye ko ari amakuru abeshya, ari amakuru y'ibinyoma, ari amakuru yo gushakisha kugira ngo babone, sinzi uko umuntu yabivuga. Ni amakuru aturuka muri FRDC, aturuka muri Wazalendo, aho bagenda bagatangaza abakoloneli n'abajenerali ngo bamaze kwicwa muri no ntambara. Ikinyoma. Uwitwa ngo ni Jean Uzalendo niwe ugenda akabitangaza akoresheje ikinyamakuru cy'abaringa cyo bise ngo ni Okapi Service. Barabati ngo Colonel Ezekiel Ruhimbaza yarapfuye, ngo apfira muriho donc ngo yarapfuye. Bagenda bagaragaza aba ofisiye bo muri 23 bavuye muri 23 ya mbere n'iya kabiri, bavuga ngo ba Ezekiel Ruhimbaza bande, bakagenda bagaragaza uburyo bagiye babica. Nibyo hari nk'igitero cyabaye Colonel, ariko abanabo ni abasazi. Donc abantu bavuga ibintu byo batazi, aragenda akajya kwandika ngo Colonel Castro, akamwita ngo ni Colonel Erasto Mberabagabo. Ibi ni ibintu baba bagiye bagahimba ngo Colonel Mustafa, bakagenda bakajya ngo kuri barandika ngo ni Rukunda, ngo ni Colonel Makanika Rukunda alias Michel. Ibi bintu mubona ni ibinyoma byambaye ubusa, nibyo turabyemera. Nka Rukunda Makanika yitabye Imana, yarapfuye, bamugabyeho igitero cya drone. Castro bamugabyeho igitero cya drone. Baraza bakavuga abandi ngo bapfuye barahari, baragenda bakavuga ikiriste utamenya naho cyavuye abahari, bakavuga bo bagafishi, bakavuga ko badani, bakavuga mu bagakufe, bakavuga mu bande. Urabona ko ari liste yo bagenda bagafonda ko ba General Freddy, ba General nde bande na bande. Ibi bintu musanga ku marezo sosiyo ya Wazalendo, bantu b'intare official, Muzerondas uri muri Australia. Aya makuru ni amakuru y'ibinyoma. Ngiye nyimara kuyabona, wenda ari inkuru zarindi gukomeza, ari amakuru narindi gutanga, ariko icyo nshatse kugira ngo mbabwire, nshatse kubabwira kuri ano makuru muza kubona ku binyamakuru nk'ibi ngibi byise ngo ni za Okapi. Okapi yari kize, ntabwo ari Okapi original, ni indi Okapi. Bagenda bavuga ibyo batazi. Muri Uvira imirwano naho iracyakomeje hagati ya Wazalendo, kuri Wazalendo ndetse na Fizi, bakomeje kurasana. Abo kwa Hamuri ya Kutumba nabo kwa Ngoma Nzito nuno munsi 6 bishwe bo muri Wazalendo mu mirwano ikomeje kubahuza muri kiriya gice. Uri kumva ko Wazalendo nabo ibyabo bikomeje kuba agaterera nzamba. Wazalendo nabo bakomeje kuba nkuko mbibabwira, bakomeje kuba, sinzi uko umuntu yabivuga, ariko ibyabo bikomeje kubabera bibi rwose ku ruhande rwabo. Ubona ko ibintu bikomeje kubabera bibi. Fizi havutse undi mutwe waje kurwanya General Hamuri ya Gutumba. Hari undi mutwe wabonetse n'ubundi waje kumurwanya. Kumva ko imitwe irwanya Wazalendo kuri Wazalendo nayo ikomeje kuba myinshi hariya muri territoire ya Fizi ndetse na Uvira muri Operato na Mwaye Plateau. Abarundi bakomeje kwisubirira inyuma, bari kuva muri bya bice bari barimo, kuko bavuga yuko ngo n'abagenzi babo babatanze kubyinjiramo nta kintu na gike bigeze babona, ahubwo bakaba bari guhanishwa kuzunguruka Uburundi n'amaguru. Rubero hafi ya Lac Edouard
biravuga ko intare za Sarambwe n'ubundi ziri kwerekera muri za Kasindi ngo zikomeje gushinga ibirindiro, FRDC Wazalendo bagakomeza guhunga bari gutinya intare za Sarambwe zikomeje kubasatira. Ahangaha ari ibyo icyama cya Ensemble pour la République kibowe na Moise Katumbi cyagaragaje ko kidashyigikiye ihuriro ry'amashyaka riheruka gushyigwa na Joseph Kabila, byindi byabereye i Nairobi, indi movement bahise ngo ni movement yihe, ngo avuga ko Moise Katumbi ngo adashyigikiye biriya byashinzwe na Joseph Kabila mu myaka 18 yamaze ayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu minsi mike ririya huriro rishinzwe na Joseph Kabila n'abandi banyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi bahuriye i Nairobi muri Kenya, banashyiraho ihuriro ry'amashyaka bise Mouvement Sauve la RDC, bavuga ko rigamije ugukiza igihugu cyabo mu kaga katewe n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi wasimbuye Joseph Kabila, kandi yashyizweho na Joseph Kabila ari kumwe na Mzee Corneille Nangaa, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, baza gushyiraho iyo bita Mouvement Sauve le Congo. Katumbi ati nawe ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko utaritabiriye iriya nama yo gushinga ririya huriro. Ubwo yabazwaga icyatumye atayitabira, yagize ati umuryango nyoboye wa Ensemble pour la République wanze kwishora mu mushinga uyobowe na Joseph Kabila. Urabizi ko Joseph Kabila yaragize Moise Katumbi impunzi. Ibi byagaragaje ko hagati ya Joseph Kabila na Moise Katumbi hari umwuka mubi. Ni mu gihe amakimbirane hagati y'abo bagabo yavutse mu mwaka wa 2016 na 2018, ubwo Moise Katumbi yavuzwaga guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yabaye icyo gihe. Cyo bikoze n'ubwo ari uko byahagarajwe, ubona ko icyo gihe Moise Katumbi atigeze yumvikana na Joseph Kabila ndetse aza no kuba impunzi. Yibuka ko Moise Katumbi yaje kuba n'impunzi, aragenda arahunga rwose, aragenda yigira manza nawe yaragiye muri Amerika. Njya nkunda kubona ko abanyepolitike benshi iyo bahunze bigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. We agaragaza ko atashyigikiye ibya Joseph Kabila nabo bari kumwe muri iriya huriro, we aribara nk'ihuriro. Sinzi wenda ngiye nka Bemba niba nashyigikira Joseph Kabila cyangwa niba nashyigikira Moise Katumbi, kuko mu minsi yatambutse ntabwo muri 2000 na kangahe ntabwo nashyigikiye Joseph Kabila, ariko nyine politike ni umukino w'umwanda, kandi no politike sinzi nta mwanzi w'iteka ujya uba muri politike. Ntawe ujya uba muri politike ubona ko politike rwose ari ikintu umuntu atapfa kugaragaza. Ahangaha rero ubona ko kwa divansinga n'ubundi kwa 23 ukomeje mu bice bigiye bitandukanye, yaba muri Masisi Wazalendo na FRDC na FDLR basigaranye akantu k'akanyoto kangana n'urwara. Twakwinjira muri Rubero naho igice kinini gituwe n'abantu gifitwe na 23. Ikindi gice wenda twavuga turi kwerekera hejuru muri za Parc National de Mike, ubona ko wenda nacyo 23 ishobora kukinjira mu buryo bwihuse, mu gihe ririya huriro rya guverinoma Kinshasa kugira ngo bazahagere ari ibintu bigoranye cyane. Bakunze Ibintare Official rero muri iki gitondo reka dukomeze tubakurikiranire amakuru
twifuriza abakristo ba Kiliziya Gatolika gukomeza kugubwa neza aho bari. Abadiventiste umunsi wa karindwi mugubwe neza, ndetse tunakomeza kwifatanya n'abo mu muryango wa Monseigneur Faustin Ngabo. Imana ikomeze ibagire neza, mukomeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, kandi mugire Imana n'amafaranga. Murakoze, mukomeze mugubwe neza nshuti zacu.